borilačka vještina koja dolazi iz Koreje. Tačni podaci o tekvando vještini nemaju, ali bilježi se otprilike njihovo postojanje prije 3000 godina. To je uglavnom umijeće borenja rukama i nogama. Naš klub, Tekvando klub Zenica, egzistira od 1999. godine na čelu sa Emirom Jedinom Skopljakom. Kroz klub je prodefilovao među oko 3000 članova, polaznika tekvando. Danas smo prisustvovali polaganju viših pojasa u Tekvando klubu Zenica, koji se održava svake pola godine u našem klubu. Samo bih istakao, znači ovaj put je to bilo najmasovnije, znači polaganje našem klubu. Prisustvovalo se znači sve sekcije svih područja našeg kluba. Naš klub egzistira na više punktova. Glavna baza tekvando kluba je ovdje u Crkvicama, osnovna škola Mag Dizdar, zatim tekvando klub u Raspotočju sekcija i treća sekcija u Lokvinama. Tekvando klubu Zenica trenutno broji od 120 do 150 redovnih članova. Naše redovne aktivnosti do kraja godine znači odlazak na 2 međunarodna turnira i završnica aktivnosti kluba jeste polaganje crnih pojaseva zvanja majstora tekvandoa. Isto tako početkom godine znači planiramo naše takmičare slati reprezentaciju, što nam je primarni cilj, i otići na međunarodne turnire, znači van Bosne i Hercegovine. Glavna poruka je da se djeca bave sportom, prije svega tekvandom, ali bilo koji sport je koristan. Apeliram na roditelje posebno da skrenu pažnju na svoju djecu dok su u mlađim uzrastima, kako bi dijete pravilno odrastalo u zdravoj sredini, u zdravom okruženju.